December ni som pasari zirtop ni ania INP Mizo channel clear tute chibai le vek ule tun tumpo Myanmar ram chanchin voina kan mu thei ang kanan ti chuak le a atop thlenga min lo thlir saka min lo ngai thak sak le theu turin kanan ngen chewani tun lai hian kan riat angin ken iuram chanlam hi an boina sale hle maya chuwangin helam hitle min kanan zui le zual dewanga nimen pia lama tanga karen ram leke ko lama anin dona chanchina tangin tun tum chubul kan tan don nia leke ko lama anin do chan ber ken iulaminan soidan chuan minong hlana sipai ten khopui chung an lua rong taka an chet buan wang ani thu nizan khan an soya December ni som pathum khan khamaya zanga le somruk na sipai te chu phalu lama kalin leke ko tlak lama an kalta zela leke ko view poina mun khuarin khopui chunga mien chekna sathin le a mi manan tum hle ni leke ko khopuya khopui thu nei tu te chuan sipai chet tum dan thria in Mipui lam chu phim khur takle sipai tok lo tur zonga chetla turin an thrila ma se Mipui zinga then khat po sipai laka in thiar fi hlim zonga reng chu an thei bik lovaniang ti chuan minong hlana sipai te chu December ni som pali khan khopuya lut le in mien chekna sa a man po an nga hle ni chutianga khopuyan lu lai le chunu lama an kir le nu thlengin ken iu lam chu anin ring reng to a ma se Mipui an tuarang ti an hlawa wangin an kap du mai bik lova December ni som panga a leke ko khopuya hian lut le in mian man ba ka civil mi te in then khat an suwa samta a chuta tang chuan khamini December ni som panga chomadar som vela tang khan KNLA nam sipai tele minong hlana sipai te chu anin kap tan ta ani chu in dona lo chhuwa chan ken iulaminan soidan ania dikpo dik ngei narin ti chuan nimin lam khen khan anin do chhote zela minong hlana sipai thi le hliaman tam boka KNLA sipai te chuan an hual bet boka leke ko khopui ho tu te hna an chhuwa thei dan ngai tu pui turin an dil hiala khopuya hruai tu tele KNLA sipai te chu in bia in anni KNLA lampoin Mipui te din mun ngai tu in anin berem theya minong hlana sipai te an kal chhuwa theinan hun anan pezeta mase zomin tu naturel ru chu kan riat si an chuak le du mia talo maya ti chuan tlai lam dar nga chho khan anin kap non le ni chutianga nimin pia lama anin ka ba ka nimin December ni som paruk phei kha chuan terrorist lamtang BGF 10 minong hlana sipai te chu an puya nimin kha chuan ni leng deuh thoin anin ka pani December ni som panga nimin pia anin dona terrorist sipai som ni velan thia December ni som paruk nimin in dona phei chuan som thum vel an thi le a somnga velin hliam an tur boka in dona wangaral tlan Thailand lama valuta hi sang ni chuang an omle to ni in tukin khan an soi boka classic khovo lai takalo ni boka zan puan sil tur po nei lovin an hre hle ni Thailand AAC pol point tranpui tur ma an lak mek thuan soya hetianga ral tlanan tamle tak thut le an khongai thak em awang hian NUG point ram ranga tanga tranpui turin ngen na siam le hiala abikin Thailand sarkar phei chu angin ngol le zualani Thai sarkar hi kan riat angin tuna minong hlana te angdeu king nei ram ania mana kan video masalama khan dictator nei ve anin thau zia te kha kan khai khin to a in lo hereng ang chumo Thai sarkar hi Myanmar Sipai Council lam tang anga ngai thei ma se atan na lam tilang lem lo ania chuti rualin nimina in dona khan an ram chunga minong hlana naw ten ral thuaman kap lu teu maya ram ten tikanga Thai mi te po an ral muang lo hle maya hetiang thil an ton ta ka chuan an mai lo hetianga kan ram chunga in ral thuama lut le ni chuan kan kap velo luang cheu an ti tamaya sipayan duty kha ngal fik pa ka voin chhun lama tang phei kha chuan an teng le sipai motor rual chu ramria an chop ngal rup tamaya minong hlana sipai te mai chu an lo ngam khop maya eng tin emo ram ni te anin kap rewang ti te a lo zok mani miram mi sarkar hi chu an Mipui te tha buai lama lo an thawangan ho na hle zokani hi
leke ko lama indo na hi pol ni ve an nia KNLA nam sipai te hi PDF ten an puya minong lana sipai te hi BGF lamin an pui ve boka nimin tlaya leke ko metro tele lama indo na chuan terrorist sipai som pariat an thia hei hi kan soitak thizat li sami thoka nia a hanin helama thizat an chin chia an ron tar langani midang paruk le BGF pahni anung chungin an man boka ral thuam an man sak boka nimin le nimin pia lama an che chia tak e mawangin tukin lama kha chuan ral thuam lian mangin rala tangin terrorist sipai lam hian an kap ve ta thunga tanluin khet news in report a don dan chuan tukin dar ko chho vel atang khan dar kar chan vedan vel zela ral thuam lian kapin dar kar khat chungin voice of ni chuang an kapani ti in a hmuna omten an soi atia le lam in do ni lovin terrorist lam hian an kap ri dup mai ani tin voin chhun lama phei kha chuan terrorist sipai te hian an omna hmun an dan cha tak veka wangin eili in tur pon nei to lova KNLA nam sipai te hne na eili in an nei thei dan kong dap turin an deal ni te in an soya KNLA lamin hei hi chu official taka an soi mu tur ala omlo KNLA nam sipai te hi an ti tha thei khop mai Brigade 5 le 6 laman buai hlelai hian Brigade 1 noya sipai te pon om mai chuang lova tukin khan bilin township a chia tong sei khua terrorist sipai kem chu KNLA nam sipai te le PDF ten an lak sakle ta ni in KNLA lam chuan an soi he kem hi chia tong sei khomar lama om minong lana sipai te le BGF sipai te om nani Sakain region pale township a chetla thin pale revolutionary army PLA te point tun ni ni liam ta chunga terrorist sipayan machon danan soya ni ni chungin indo na tumriat an machon mana terrorist sipai som thum le pani an thi ni nan soi December ni som panga tlaidar nga vel khan pale township kan dong police ke matanga kal chuak sipai som panga chu ngapio to lama an omlayen PRA te chon an vabeya sipai pali an thia December ni som paruk nimin tuk dar sari le minute somli khan sipai som ni chuan na motor chu an township huam chunga an lo kap lea motor chu kong sira ading ta a chuti lai tak chuan PRA lam chuan an bom zui ta a sipai som panga an thi ni in an ho tu captain Japan chuan a soya ti chuan nimin chhun dar som pani le chan vevel khan pale township huam chunga tho hian terrorist sipai motor engemaw zat chu PRA section 28 na ten bom mangin an lo beile a minong nana sipai pasari an thile ni chumi nuwa khamaya zani le som pasari na sipai tenen anin machon le a chuta chuan sipai paruk an kap hlum le bok Sakain region Minmu township 1P khwale alakapa kho inkara po voin khan terrorist sipai te an bom le a sipai pariat an thi ni in Black Eagle Defense Force te chuan an soya hliam tuaran omnol ni nan soi bok December ni som pasari tukinda rukle chan ve khan tedim township a ZRA tele Mipui Sipai anin kap le ni in zalen media chuan a soya ZRA hi karen lama BGF kan soi ang mai Sipai council lam tang te pon ang sot ta hle ni ZRA hian voithum zet Mipui Sipai ke man lo suwa sam to a zolan PDF ruai tu pakhat po a ina ngei kalin an that to boka heiwang hian Chinland Joint Defense Committee CJDC chuan ZRA hi Mipui Sipai chok boya terrorist sipai nena anin kop tleta wangin kan kala kan do zelang ti in thu chu an lo siam to nge ni KNU lampo in Sipai council an machon na chanchin an chin chia dan kan nga tak tlat mai kha an ron ti chuak le ta lol maya kan soitak ang khan ani la inan ti chuak thei thin lova alo tlai dewani point a chiang ve thunga ngai mayang u KNU Brigade 5 ramchan chunga December ni khata tanga ni som panga inkar khan indo na voiza le som pakhat a chuaka hei hi tlema indo na te naw deuh ti mayang Sipai council nena anin machon zong zatani chutianga voiza chuang anin ka na Sipai lam somnga le pali an thia midang som thum chuang in hliam an tuar boka tin an mani KNLA lama tangin mi pakhat aboral ve boka
midang parukin hliam an tuar bok phabun le kama mong kong pui melung somni le pakhat na le khuiti inkar om terrorist sipai te le an lam tang BGF te chuan civil mi te chen na le an lo le huan thlai hoi zongin ral thuam lian voiza le pariat zet an kap chuak ni in Mutro News chuan soi boka hetianga boina in zual lama pan chho le tak zela wangin KNU Brigade 1 Ramchan tatung township a chuan zan lama tu ma veivak lo turin Mipui ten thriatira tlaida rukatanga jing lam daruk inkar chu Mipui te hian englir thei chi ma khal chuak lo se an du ti tatung township committee chuan an nge nani tin chhun lama kal chuak te po KNLA lamin an lo chekani po in thatak lo dong song turin an som boka enge motia emergency thil alo oma hun tiam ang nilovakal chu atulani po in hriat tir na pe masathin turin an cha ani chutianga engma om lova enge motia in ka sual pal om chuan mo kan phur lovang antini December ni som parukhan shan state marlam lasu le manje inkara MNDAA sipai te le minong lana sipai te anin kap na sal le a kan video masa a kan soito kha voin lama po mongku township huam chung lama anin kap na sale hle boka an chan chin chiang jok an ma ni lamina an update hun kan ngai chang le phot don nia mani lam khan PDF te zingaral thuam lam boi pui tu ten mini rocket an siam chhuwa thu le indona mola an chop chhuwa thu kan soya PDF lam DSTA anti pol te po sipai CDM lama pakai ta te in hlom khom ania bom thachi an siam chuak vele a bom ka chhuwa chi motor han ka parvel nana thatak tur ni in an soya project K1 anti noya hetiang bom dual purpose anti mai hi hlotling takin an siam chuak thei ti an soya ni heng bom hi motor an ka chiat to te bungru atanga an siam chhuwa ni in an soya motor kong pui om dan enin kilometer khat vel atanga remote control manga ka thei tur te po in an siam ani man son zela alom om khop mai Myanmar ma indona chu na satak e mawangin le sipai council laman chet moi lo thei e mawangin International Trade Union Confederation ITUC chuan UN Secretary General nena ngen na lekha an thon vele top maya emergency taka malak dan tur ngai tu thuai sen du ti an soya ITUC lamin an mu dan chuan terrorist sipai te hian an lam tang lo ni an hriata piang chu ruam man na nein an that zel thin antia hetiang hi thilten om takania UN hian rang taka mala in rong taka an chet na hi atitop vat turani ti in ITUC a an secretary Sharon Barrow chuan soyani UN noya department then khatle sarkar then khatin minong hlana sipai council an la tho pui hi thilpoi takani antiboka hetianga UN secretary general nena lekha an thona hian UN hian NUG hi official in pom sakro se ti ngen na anziak tel bok rama boy to hi chuan chanchin lakhom tu journalist te hian an tur ve zel lo theilova an chanchin puana le lam an lom chuan a le lam zok chu an lom lo ti na ni maya ramboy a pianga journalist te hian manan tok le thina ramboy omna a journalist te hian an huisen loman an dong vele not bok thina RSF journalist in sui khom polin an soidan chuan khovela journalist man tam berna rama Myanmar hian pani na a haule ta China hi pakhat na ni in Myanmar hian adotani RSF chuan Myanmar rama hian kum somni le paruk chungin kumin sang ni le somni le pakhat hian journalist an man tam ber ni na soibok US chuan sipai council thunei tu te jing akhai pa deuh te chu a rek chun zom ve zela tunma timayang February thla lama tang khan enge mo chen sanction to ma se minong hlana sipai council hi tun thleng hian alakal theya hetianga akal zel theina chan ber pakhat chu an sumnar pui ber oil le petroleum lama tanga an sumnar ala om tlat wangani heta tanga an sumlak lu hi an sumlak lu zong zong za somnga zet an lak na nia ma se tun thlengin engtin ma an latimia lo mai hi thilmak tak chu ni he an sumnar ki pui bera hian MOGE an ti te Thailand company PTT French company Total le US company Chevron te an la che vut renga
heng hausum don na hi atlok ve ema wangin US le heng French kan ti te po hian eng ang khopin mimal zong rem na hi han kalpui takma se Sipai Council hi anlakal thei ve zel ani chu wangin Human Rights Watch lama thilom dan zir chiang tu many mong point he petroleum le oil le gas lama an sum nar anti cha sak ma hi chuan eng tiang point han rem thin ma se om zia nei thui tak tak chuang lova heng company te hian Sipai Council an latan pui char charani ati chevron le total te po hian hetiang zonga sanction siam sak chu ram Mipui ten an tur lu tukang ti zongin an tang ve tlat mai boka adik na chen a om ve boka ni an sarkar te po hian an ti hlei thei lovani ber kumtin hian Sipai Council hian petrol le leilung chuak hausak na azor chu atangin $1 million sang chuang aru thinani tuna hian Myanmar ram chung le rampona mi thanhem ngai tam tak chuan petrol le gas lama asum huna nar hi ti cha ani theinan US le ramdang dang ten sanction turin campaign an bei le vut maya an hlotlin chuan Sipai Council hian chawrau ek thai ba ti tura nei lovanga tin ram chung Mipui te poin an tuar hle pokang Mipui en tuar hle takma se Sipai Council lam an chau chuan ramin thata hnai ti na nianga an tuar chuak thei em ang ti arin oma a har salai berchu heng kan soita company ten an ram hruai tu luluk te an thunun thei vele tlat thin hi ni Myanmar ram tan eile in na an mamo phuruk nan ti in German sarkar chuan World Food Program nena Myanmar tan Europe poisa in cheng mak ta duai thum a hlan le ni in embassy lam chuan nimin khan an soya atilom om le hle mai German embassy chuan har satna le hreom na ruama om te tan pui hi khovel mi zong te ti turani atia hetiang ril ru hi puhlom vekila khovel hi tha chuni mai tur nia heng sum le pai te hi thingtlang le khopuya mi har sa nitin ei chop zong tho tur nei le to si lo te tan pui na na ruwa man deuh bik ni in an soibok ole tuntumata na Myanmar news kanan ti chwa te chu khati zong kha ani a thir tu te na top thlenga min thlir saka min lo ngai thak sak le wangin in za chunga kan lo me